industri jungi kedai service industry. Te kumbala service to mankind is service to God. Tourism kamdei syutan ha po city, ha po source lo. Kibre bilasan mensak keleng-keleng. Ngin hapan concentrate on niche travelers, on niche experiences. Kenapa ngilapan brand kan jika mereka lihat one of these as one of the top destinations. Idan something ita ki age of tourism kawai deka attraction. Kemudian ngidan man-made and natural attraction. Second is ngidan kami ke cetasa ada belawan creationnya. Ngidan kami ke jingwan ke accessibility bikin point. Ngidan kami ke amenities, ngidan kami ke activities. Kini kita 5 A's of tourism. Kemudian coba tayo ni Jingkyrshan juga Sorkar lele kala pen Ïarap ayang ni pening yo. Footfall buat ke state no pening yo ita ki tourist kinwa. Amar ka tourism department ki kadan ki schemes ban yalam ini shabar ban let's sell ki packages in di kini ki services jungi. Akaban nila ban convert pat ki wan ki tourist ni ngitan ki B2B meetings, dan ki B2C meetings, ngitan ki B2G meetings room ya kendo itu berapa fair na kelen kari na kelen to perthai. Ngin dan kami ke Sorkar untuk facilitator. Ke Sorkar ini dan kami kita ki stakeholders nomor ngi tray kam at ground level and grassroots level